Dobrodošli na Kotačić dobrote, Kalaka je s vama. Danas bi govorila o moći koju žena ima kad rađa. Znači, za buduće trudnice, majke, one koje su to već postale ili one koje će ponoviti svoje iskustvo, vjerujem da su otkrile tu moć koja se rađa kad se postaje majka. Znači, na dan poroda vi rađate dijete, ali se istodobno rađa i majka. A ta majka više nema neke stvari, neke strahove kojih se do tad bojala. To naprosto nestaje nakon poroda i kad uzmeš svoje čedo u ruke. A s druge strane rađa se jedna ratnica, jedna borbena žena, jedna energija koju ili osjetiš ili ne osjetiš, ili te uvjere da je nemaš i da je ne možeš osjetiti ili već. Uglavnom, slušala sam jedan dan jedan video jedne moćne poznate ličnosti, sad ju neću imenovati, kojoj je dijete se rodilo sa 7 mjeseci i rekli su da ga pozdravi da će umrijeti. I kad ga je majka primila na grudi, na prsa, skin u skin, koža u kožu, dodir, to dijete je počelo normalno kucati joj srce, muškić je bio, kucati mu srce i počeo je funkcionirati. Danas jedan ogroman zdrav momak koji je bio ne znam koliko puta otpisan. Ta mama tad nije bila na nekom duhovnom putu, bila je vrlo mlada, poznata glumica, sa svojim padovima i usponima, ali kad je uzela to dijete, ona je rekla: Bože, daj mi moć, daj mi snagu da ovo dijete obdržim na životu, da ga oživim, da ga pokrenem. A onda smo išli dalje, gledaš, da, ona je poznata ličnost, pa danas može taj svoj video i to svoje svjedočanstvo dijeliti okolo. Ono može dotaći mnoge ljude jer je poznata hollywoodska zvijezda i tako ohrabrivati druge žene koje se nađu u sličnoj situaciji, daje u njima moć. Mi koje nismo tako poznate i dalje možemo dotaknuti ljude oko sebe, podsjetiti žene oko sebe da imaju moć. Sjetite se onih raznih TV novela i priča koje su zapravo stvarnost, u kojoj majka rodi, daš joj to dijete, taj prvi trenutak, taj prvi pogled, kad je sva izvan sebe, u bolovima i ne znam čemu, ali ona zapamti to dijete, taj izgled, te oči, to sve, i za ne znam pola sata ili kada joj donesu dijete, ona kaže: ne, to nije moje dijete. Ona osjeća da to nije njeno dijete. Ili one majke kojima kažu dijete je umrlo, a uzeli su im dijete. To se događalo jako puno sa 70-ih, polovice 70-ih na 80-te pa i prema 90-ima u Srbiji u nekim bolnicama. Jako puno svjedočanstava ima u kojima još i dan danas žene pišu i traže to svoje dijete i znaju da im je uzeto, da je živo, da su joj ukrali i tako dalje. Znači, to su neke stvari koje se rode sa ženom, sa porodom. I vi koje tek trebate postati majke, koje ste trudne možda sada, koje imate milion pitanja, milion strahova, mnoge stvari vam ne kažu, kažu vam kako je porod ili grozan ili super, ali vam ne kažu o tom dijelu oporavka, koliko dugo traje, da možete i pasti u depresiju, da vam može biti teško, da možete i ne voljeti to dijete ako se ne dogodi ta prva zaljubljenost, ili ako vam je taj prvi trenutak, ti 20 minuta nakon poroda, kad oni peruckaju tu bebu i ne daju vam njena prsa, tad se zapravo događa ta najveća zaljubljenost između djeteta i majke. I ako tad se dijete odnese na drugu stranu i ne da, onda to zakinuta je i majka i dijete. Pa se zbog toga događaju te postporođajne depresije. Znači, ne samo zbog toga, ali jedan od tih razloga. Jedan je razlog taj. Druga stvar, ja sam pričala o plutajućim sjećanjima koja se događaju kad žena pada u nesvijest, odnosno muškarac, svejedno. Znači, do mog poroda, znači ja sam to iscijelila negdje još malo prije toga, ali nakon poroda, ma kakvo padanje u nesvijest, kako šta, prije je bilo strah, igle, krvi, svega.
nakon poroda ja više taj strah nemam. Prije bi mi bilo koma, ne znam, nekakvu bubicu, pauka maknut, vidjet. Ja danas djeci vadim krpelje, mislim, nespojivo sa mnom. Ali kad postanete majka, vi dobijete jednostavno jednu snagu. A znate one priče, kad dijete završi pod kamionom ili nešto, dođe mama i digne kamion, izvuče dijete. Znači, to su nevjerovatne moći, nevjerovatne snage koje mi posjedujemo. Ja vas non stop želim potaknuti da razmišljate o tim trenucima i kad ste tad rađale i kad ste bile tako moćne, bez obzira koliko vam je godina sad, da na neki način se sjetite da ste to vi i da je ta moć i dalje u vama. A možda ove mame koje se sad boje, koje su tek novopečene, koje se nose sa milion problema, nespavanjem, dojenjem, bolovima za koje nikad nisu ni sanjale da će ih tako nešto boljeti kao dojenje ili bilo koja druga stvar. U početku, ako nemate sreće, ako vam trebaju oni šeširići, ako vam se upale grudi. Znači, o tome žena ne sanja da postoji. Kad se susretne s tim svim, da se sjeti, kad uzmete to čedo u svoje ruke, da je to neka neopisiva snaga i moć u vama. Znači, ja ću vam ispričati isto jedan događaj iz mog života. Kod poroda moje Alegre, zadnje curice, rodila sam je doma. Znači, rodila sam, u 9 sam se probudila, u 9:15 je bila crvena predstava, u pola 10 sam rodila. Ne, u pola 10 je krenulo, u 10 sam rodila. Ili je bilo pola 10, morala bi se pročitati negdje. Uglavnom, pola sata ili sat vremena nije duže trajalo. Beba je bila jako bijela kad je izašla i na kraju je došla hitna kući po mene, ali joj je ta sestra uzela k sebi i držala ju je u kabini i nije ju dala meni. I muž i ja smo inzistirali, vikali, tražili da nam daju dijete. I ta ženica, ona nije imala ni 20 godina, ona meni nije htjela dati to dijete. A opet sam bila malo u tom svemu, da se više ne sjećam da li je neko bio sa mnom od traga u toj kabini, da li je muž išao sa autom, uopće se ne sjećam šta je bilo. I uglavnom kad smo došli, bebu su stavili u inkubator, beba se rodila na vrijeme, možda nešto malo ranije, dan, dva. Stavili su inkubator i rekli su da je na 30% kisika kao... I sad što bi to trebalo meni iza poroda značiti 30%? Da li samo na 30% kisika, a 70% diše samostalno ili 70% ne diše samostalno, a 30% diše? I ja sam non stop hodala, znači takva sporoda, ja sam stala na noge, hodala, išla do tog inkubatora, stavljala ruke djetetu na dijete, molila za dijete i tako dalje. I kad ona meni govorila kao da je kraj, da postoji mogućnost da će dijete umreti, meni je to toliko odbijalo se od mene, odzvanjalo kao negdje ona priča neke gluposti. Ja i Danko se pogledamo, ja kažem, da ti znaš šta o tome, da tebi Bog šta govorio da će naše dijete umreti? Kaže Danko, ne. Pa ja kažem, ni meni. Ja kažem da će nam dijete umreti, pa da bi nam Bog prvi rekao, ne bi nam trebala neka doktorica da nam to kaže. Znači, mi se uopće s tim nismo poistovjetili, to uopće nije bila dijagnoza za nas, to je bila njena dijagnoza, nemam pojma. I uglavnom mi smo ostali veseli, Danko se još nešto malo nacvrcao, bio je tamo veselo kod tih sestara i tako dalje. I ja sam non stop tražila da mi daju dijete na prsa. I nikako, tipa ako sam rodila u 10, ako sam došla, ne, u bolnici sam već bila u 10. 11, nikako oni meni dati to dijete. I u nekom trenutku, kako je ta jedna sestra vidjela, Eva se zvala, zove valjda još uvijek, neki Bog blagoslovi, vidjela kako ja dolazim ko mačka, na svoje mačiće milion puta. Ja sam se svaki 15 minuta dizala. Legla, smogla snage, dizala se, išla po dijete. I tako ne znam koliko puta. I u nekom trenutku kad je ta doktorica pametna otišla na neku pauzu na nešto, ta sestra mi se sažalila i kao onako poskrivečki da niko ne vidi mi dala Alegru. U tom trenutku kad je dala Alegru na prsa, kad sam ju ja uzela, naravno našla je odmah ciku, sa tim svim aparatićima, počela sam joj pjevati pjesmicu koju sam joj pjevala dok je bila u trbuhu i dobila sam pjesmu za nju. I kroz te suze i tu bol i tu sreću i tu radost i ne znam šta sve ne pomiješano sam joj pjevala tu pjesmicu.
I sestra je došla i rekla je, pogledajte, sve ove vrijednosti na monitoru su se pokazale savršene, da dijete više ne treba aparat. U tom istom trenutku. I evo ti ulazi ta doktorica od koje smo se svi prepali što će sad biti, jer smo izvadile dijete. I rekla, opa mama, kao sve vrijednosti su u normali, beba bi mogla biti bez aparata. A ovoj sam sestri ja namignula, rekla sam, ako ću vas išta pitati, ja ću reći da sam ja inzistirala i da niste mogli se boriti sa mnom i da sam ja uzela na svoju ruku dijete, tako da se ne sekira. Eto, to je to što vam hoću reći, nešto prirodno. Znači, imala sam savršen prirodan porod. Kod kuće u roku par minuta. Na kraj poroda samog su došli ti doktori. Bolje da nisu došli. Svi skupa nisu imali 40 godina. Jedna je ostala stajati u kuhinji i sakrila se. Tako je na kraju uzela dijete. Ovaj doktor se derao ko luđak, ko kreten mi se derao tamo po kući. Stao uz taj zid, uz krevet, zaprljao sve. Zidove morali smo poslije krečiti njega kako je stajao i s nogama, nebitno sada. Derao se, ovako, tiskajte, gospođo, ti. Ja kažem, pa šta da tiskam, čovječe, pa nemam, kaže on, pa znate već. Pa ja kažem, pa znam, nemam trud, nemam šta tiskat. Spremam se, smožem snagu da istisnem kad mi dođe trud, šta da tiskam na slijepo, tako da mi je treba da tiskam, da je malicka izašla tu sva, kapilarica je pukla i oko je bilo krvavo još jedno mjesec dana. To je kad se tog sjetim, tog djetešca. Znači nešto što treba biti prirodno, što treba biti jednostavno, što oni su napravili od toga bolest. Da, trudnoća je danas bolest. Kad si trudan, ti si bolestan, ti nisi u drugom stanju i u nekakvom malo drugačijem stanju, nego si bolestan. Imaš 100 šećera, vode te na 100 pikanja. Ne znam ti šta ne izmišljaju. I onda kad rodiš, onda te uvjere kako si krivo rodila, kako nisi već sad dobra majka, kako ti se dijete inficiralo jer se rodilo u kući i ne znam šta mi sve nisu govorili. I sve sam ja to prijavila psihijatrici i tako dalje, ali pitanje gdje su ti papiri završili i to su sakrili, jer baš ne vole kad se nešto ukaže na njihove nekakve pogreške. Ali u tom trenutku, evo na to idem, znači ti kad postaješ majka, kad rađaš to dijete, rađa se majka. A kad se rodi majka, majka ima moć. Majka ima moć da svom djetetu održi i da život. Možda neke u tome nisu uspjele. Možda su neki doktori medicina bili jači. Možda nisu dali, ali sjećam se videa sam gledala gdje novorođenčad, blizanci, jedan kraj drugog leže, jedan je umro i ovaj drugi se počne plakati i vikati i probudi sve da javi da je ovaj umro. I mama bez obzira što vidi da je ovaj umro, znači hladan je, ne diše, mama ga uzme i plače, zaljeva suzama, blagoslivlja. Još te zadnje trenutke ima s njim i dijete počne disat, djetetu počne kucat srce, dijete počne plakat. Znači, gledala sam milione takvih videa. I to su moći, to su nadnaravna čuda, to su nadnaravne stvari koje nam Bog daje. Da ih živimo iz dana u dan, sa svojom djecom, sa svojim stvarima, sa svojim snovima, znači ne samo kao majke, nego u realizaciji bilo čega drugog, na bilo kojem životnom polju u našem životu. Mi se samo trebamo sjetiti tog trenutka. Mi se samo trebamo sjetiti tog veličanstvenog događaja. Zašto vam govorim ovo da se sjetite toga? Znači jedno dijete, milion djece, ali sad ću vam dati jedan primjer. Morate pogledati film Forrest Gump, mislim da sam ga već govorila. Ali ili takve nekakve slične filmove u kojima djetetu proglašavaju bolesti, ne znam kakve. Ili nakon cjepiva obole djeca, pa im govore da nema više života, da su gotovi, da će biti zaostali, da neće moći ići u školu, ne znam šta sve roditeljima govore. I Malicki sluša i čuje di doktor kaže taj neće nikad završiti školu, nikad neće biti normalan, nikad neće uspjeti u ničemu. I mama to sve sluša, kaže da, dobro. I dođe u sobu i sin pita, mama šta je bilo? Mama kaže, sine, bit će sve u redu. Biće sve u redu. Idemo odavde. I ode i počne sina filat pozitivom, mali završio.
ali nije, to malom su ne znam koliko puta rekli dijagnozu da će umreti, koliko su ga puta slali kući. I taj mali uvijek rekao, malo mi je mama rekla, sine, bit će sve u redu. Vjeruj da će biti sve u redu. Nije važno koliko dugo živiš, nego kako živiš. Rekli su mu 4 mjeseca, ajde vidimo kako ćeš proživjeti ta 4 mjeseca. Ona ga je pustila. Da, malo mi je bio san da igra ragbi, a to stvarno uz njegovo zdravstveno stanje nije bilo moguće. Na kraju mali nije igrao ragbi, ali se nabacivao s mamom iz kinderbeta. Mama se sve više i više udaljavala, pa su se nabacivali s nekom lopticom i tako ga je trenirala. Uspio on u životu mnogo toga, ali na kraju nije mogao raditi nekakav sport, nekakve fizičke stvari, pa je radio kao bankar. Znači, to je dijete kojemu je stalno bila dijagnoza da će umreti za 3 mjeseca, pa za 4 mjeseca, pa za 6 mjeseci, pa će opet umreti za 2 mjeseca. Znači, non stop je slušao to. Znači, on je imao u svojoj glavi, život je neizvjesnost. Znači, ne zna se kad ću i koliko ću još živjeti. I sad kad dođe na radno mjesto, dobije posao u nekakvoj banci i pita ga menadžer, gdje se vidiš za 5 godina? Ja ovaj gleda, kaj? Pa ono u stilu, ako to živim 5 mjeseci, bit će dobro. Kakvih 5 godina? I ovaj kaže, gdje se vidim za 5 godina? Biću na tvom mjestu, ako ne iznad tebe. Pa to baš menadžeri ne vole čuti. Ali ovaj rekao, aha, da, vidjet ćemo. I tako je bilo. Taj mali je imao cilj da bude iznad ovoga i 5 godina je preživio. I ne da je bio najbolji menadžer, nego je postao najmlađi, najbolji i najbogatiji menadžer u toj banci ili području gdje je bio, ali ne znam već. I na kraju šta je htio usrećiti osobu koja je najviše dala za njega i usrećiti i druge ljude, i tako da je svojoj majci kupio veliku rozu mašnu. I omotao oko vrata njene nove vile, njene nove kuće. Dobro, sad to je bilo emotivno, možete misliti kad na jednoj majci kupiš vilu, kuću, stan, pa ona dođe pa otvori tu mašlicu, pa sve skupa. I na kraju majka oboli od raka ili nečega. Mislim da je bio rak. I doktor na malo me kaže, gotovo je, nema. Ako dobije 6 mjeseci, gotovo, to metastaze se proširile, ono. Mama nema pojma šta se događa. Mali dođe i pita, mama, sine, šta je bilo, šta je rekao doktor? Sin kaže, mama, bit će sve u redu. Biće sve u redu, ništa ne brini. To je stav. To je moć koju imamo. Znači, moje dijete je prodisalo normalno bez aparata. Čim su mi je dali? Bila je greška što mi je nisu dali, jer ne znaju. Doktori ne znaju. Poslali su neke lajbeke, neke pripravnike na porod. Muž je jako jasno i glasno rekao o kakvoj se situaciji radi. Znači da su mi dali dijete na prsa. Dijete bi cicalo, prodisalo bi. No, ne bi bio i trebao aparat, prodisalo bi. Mamina temperatura tijela grije dijete. Ako je mama ima povišenu temperaturu, dijete će snižavati majčinu temperaturu u normalu. Ako dijete ima premalu temperaturu, majčina temperatura će rasti i povisivati temperaturu djeteta da nema nazeblosti. Ja sam rodila 25.10. Znači još je bilo toplije nego sada ovdje. Bili smo u kratkim rukavima. U potkošuljici sam rodila, znači u kratkome. Lijepo vrijeme, a meni se dijete nazeblo. Ček se nazeblo? Od kretenuše koja je zamotala dijete u ručnik, odnijela u kabinu sa šoferom i tamo držala dijete. Mislim, mene da sad neko pita kak si ti to dozvolila. Jedino da sam imala pištolj i da sam joj stavila pištolj na glavu ili nož pod vrat, onda bi mi ona valjda dala dijete. A pošto to nisam mogla uraditi, oni su se izborili da mi ne daju dijete. Razumijete? To su neke tako stvari, to su tako nekakve brzine, sekunde u kojima odlučuješ, onda su opalili rotirku i sve su to tako napravili dramatično. Ja u jednom trenutku sam mislila, hoću ja ostati bez ovog djeteta, ali to je samo bio djelić sekunde kad sam i tako njih vidjela, odnosno kad dijete nije zaplakao. Ja vičem, pa okrenite dijete na opačke da zaplače. Ja tamo, meni glava, ja ne vidim njih. I onda kad sam to rekla, je dijete zaplakalo. Znači, bilo je onako par sekundi
da nije zaplakalo dijete. Znači, to su tako te neke jako stresni trenuci, ali tad imamo najviše snage. Tad smo najmoćniji. Ali ta moć nam ne nestane. Ta moć ne ode sa porodom. Ta moć ne ode kad dijete ima 3 godine. Mi i dalje imamo tu moć. I dalje imamo tu moć. Ali sistem ovaj, medicina, farmacija, cijela ta mašinerija koja nas drži, bankari, oni ne žele da mi znamo da smo moćni i da imamo moć. Oni nam to žele sakriti. Oni to žele udaljiti od nas. Da se osjećamo bijedni, bespomoćni i da samo trebamo njih i da oni na nama zarađuju. A koliko miliona pogrešaka naprave, krivih dijagnoza, krivih lijekova. Ljudima se još pogorša od tih lijekova. To se sve šuti. Dobro, ja uvijek ispadam koja ja protiv doktora. Ali možda su to neka moja iskustva. Možda neki ljudi kojima je doktor produžio život sa pacemakerima, bipajsima, ne znam ti čemu. Da, vjerujem da može. Vjerujem da pomažu. Ali ako mi sami sebi ne odlučimo pomoći, onda ne bi se ja puno opuštala u tu njihovu pomoć. Znači, mi smo taj dan bili tako sretni kao što su ti nama, što je ta hitna došla, što je hitna pomogla. Ja sam još rekla mužu da ide uzeti platu nareza kada im tamo pošalje u hitnu i tako dalje. Poslije kad sam ja vidjela, pa ja nisam normalna, čovječe. Pa oni meni uzeli dijete, odvojili od mene, napravili cijeli show. Ova doktorica me napala kao da sam namjerno htjela roditi kući dijete da dijete umre. Znači, to su bile takve spike njihove, morbidne. Bilo je sve ok, samo jedna greška jedne te sestre mlade koja mi nije dala dijete u ruke, ili šta je ta bila. I ovaj glupi doktor koji se samo derao i histerizirao. Znači, mom mužu je to bio 6. porod, meni, ja sam dobro rekla, 4. porod mu je bio, meni 2., a tom doktoru 1. Znači, nikad nije porađao. I derao se tamo ko slon dok mu ja nisam rekla šta se derete. Jer je sad dosta, znaš, jer te dosta jebate. Tako da, šta vam hoću reći, mi imamo moć. Kolike majke su tako vjerom, i da, to što sam pričala isto jedna koji su donijeli dijete pa je rekla ne, to nije moje dijete. Ma, vi ste ludi, vi ste bili pod stresom, vi ste bili pod šokom. Ne, to nije moje dijete, vratite mi moje dijete. Naravno, bila je u Americi, imala je para, a rodila je u El Salvadoru. U El Salvadoru su joj zamijenili dijete. Onda je otišla s tim djetetom, napravila test negdje drugdje, jer ovdje ne bi ni dozvolili da se zna istina testa. Donijela nalaze da to nije njeno dijete. Pretraživala sve te majke. Šta je žena sve napravila? Sudili je novine, televizija, mediji, dramu na nju. Koliko moraš biti jak? Koliko moraš biti jak da dokažeš istinu kretenima koji rade greške i onda žele sakriti tu svoju grešku? Mislim, i ako radite u životu ovo isto, pa rađe priznaj svoju grešku, jesam, kriv sam, smanjit ćeš muke, troškove sebi i drugima. Treba biti čovjek. Kad nešto pogrešite, jesam, zajebala sam, jebi ga. Šta sada? Je li to teško reći? Očito nekima je. Stalno se boje mediji će nas ovo, mediji će nas ono. Uvijek se boje tih nekih medija. A još bude gore kad se stvar produbljuje i laže. I onda je na kraju išla ispitivati svu djecu na taj dan u njenoj bolnici koje su se rodile. Povezivala se sve, pazi ti, ići naći sve majke. Znaš koji žena napor, mislim da sa 18 mjeseci su joj vratili dijete. I onda kad je došla po to dijete, onda su rekla ne, vratite i ovo. Kako sada vrati ovo? Već se navikla na ovo, ali onda je naravno donijela i to dijete, to je sve trajalo, slali je iz Amerike, Salvadora, ono kao ping pong lopticu. Vratila je to dijete, pravoj majci uzela ovo svoje pravo, kaže isti tren kad sam ga zagrlila. Spojili smo se, zaljubili smo se, isti tren, kaže. Isti tren, to malo beba kao da je znala, to je sad to je moja mama. Nevjerovatno su te priče i moćne i zato trebamo. Dala sam vam primjer poroda, majčinstva. Znači, vi koje tek trebate roditi mlade, ako me slušate, zapamti čovječe, rodit ćeš dijete, ali ćeš roditi mamu. A mame su sve.
Mame su doktori, mame su liječnici, mame su astronauti, mame su lete s tom djecom, ubijaju baje, ne znam šta sve ne rade, kuharice. Znači, rodit ćeš nekoga nadmoćnog. I nemoj nikad zaboraviti da si to. I nemoj zaboraviti da se boriš za svoju djecu. Da ne dozvoliš da ih niko udara, da ne dozvoliš nikog da tebe udara i da to djeca gledaju. I da misle da je to normalno. Nauči ih šta je ljubav. Nauči ih dobrim stvarima. Nauči ih da su moćni kao što si ti moćna. I sve koje te govore suprotne, pošalji ih u 3PM. Nemoj im vjerovati. Najvažnije je da ne povjeruješ. Nema veze, hoćeš ih čak poslati ili nećeš ako su tu. Ali nemoj povjerovati onima koji te žele uvjeriti da ne vrijediš, da ne možeš, da ne znaš, da nemaš snage. Zato što kad se rađa majka, Bog joj daje snagu. U stilu kao da svoju moć tebi da, jer će tebi sad ta moć trebati da paziš na to malo dijete, da ne mora i on još misliti na to, on će ići misliti na nešto drugo. Evo, probaj to tako zamisliti. Dobivaš Božju direktnu moć. On ti daje svoju moć koja ulazi u tebe da spašavaš to dijete od svega zla. I onda tom djetetu možeš spasiti život. Ok, zašto se nekad ne dogodi to? Zašto ipak neka djeca umru? Ne znam. Možda su došla na ovaj svijet da iskuse iskustvo smrti kao bebe, kao novorođenčad. Ne znam, stvarno mi je teško reći. Znam mnoge žene koje su željele djecu, voljele djecu, imale moć, imale snagu, bebe su im umrle. Teško mi je o tome govoriti. Moglo se dogoditi meni, moglo se dogoditi svakome. Meni su drugu bebu na drugi način ubili, koju sam vam isto pričala. Znači, svašta mi u životu prođemo. Da li ja tad nisam bila dovoljno jaka? Ne, naprosto neka druga viša sila, možda neka zla sila pobjedi. Možda jednostavno tako mora biti. Možda je to dijete samo željelo to iskustvo začeća i poslije da ode. Eto, tako si ja utvaram i govorim sama iz sebi da mi bude lakše podnijeti neke stvari za koje nemamo odgovor. I mislim da nam i neće biti dat odgovor uvijek za sve. Naprosto neke stvari nam ostanu neotkrivene mudrosti, ne znamo ih. Ili ih svako na svoj način sebi protumači. Ali važno je da znaš da si moćna i da to što dobiješ porodom ne nestaje, nego imaš za cijeli život. Ako nikad nisi bila majka, nemoj misliti da tad nemaš moć. Neke nemajke su majke mnogima koje su prave majke ostavile, napustile, zaboravile iz opet njima poznatih razloga. Na nama nije da sudimo. Znači, ja znam neke žene koje nikad nisu imale djece, ali su toliko djecu odgojile, vaspitale, naučile, mudrost im davale, bila im majke. Jel? Tako da, meni isto najveći blagoslov kad mi dođe moja muževa prva kćer. Pa mi kaže, ne da si mi druga mama, nego ti si moja mama. Ona me ne zove mama. Prvi put kad sam čula da me zove mama, mislila sam da sam se krivo čula. Drugi put sam mislila da ću se unesvjetiti. Treći put ja sam rekla, ok, prihvaćam. Znaš, dugo je trebalo. Tako da, moć je u vama da mijenjate ovaj svijet i nemojte to zaboraviti. Moć je u vama da date život. I kao što je ova glumica rekla, Bože, ne tražim ništa, samo mi nauči, daj mi snagu, pokaži mi kako da ga iscijelim. Kako da ga oživim, kako da nastavi živjeti. Jer beba rođena sa 7 mjeseci. Danas je to lako, danas te bebe super preživljavaju, imaju te danas moderne mašinice za bebu gdje bebe leže i tako dalje, ali to je bilo prije 40-50 godina. Eto, dragi ljudi, moram ići. Majke drage, znate šta, ne zaboravite kolike ste lavice.
kolike ste kraljice i koliku moć imate. I ne samo za vašu djecu, za vaš život. Jer zapravo sve što živimo, mi živimo kroz tu djecu i dajemo njima primjer. Znači, ako ja danas živim sretno, ja svoju djecu učim da trebaju živjeti sretno. Ako ja danas živim kao žrtva, nesretna i siromašna, ja učim svoju djecu da žive kao žrtve, nesretne, siromašne. Samo neki jaki se odvoje i žive neki drugi stil od onoga, a mnogi ostaju slijediti primjer roditelja. Da li su alkoholičari, da li ovo, da li ono. Znači, na nama je moć da mijenjamo sebe i kroz sebe te naše malecke. Imate moć, osobito vi sad koje ste trudnice, pa to je. Vi ste najmoćnije žene na svijetu sad. To je najmoćnije vrijeme, najmoćniji period. Eto, uživajte u njemu.